Yes, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Thank you King of Glory. Ni siku ingine ambayo Mungu ameandaa kama siku ya baraka. Si kawaida huu mwaka tangia wakati nilipopata huu mtoto Princess, na sasa Princess anaelekea shule for the first time. Princess anaingia shule na ni furaha kubwa sana kama mzazi mtoto kuingia shule. Nimepitia so many challenges, lakini all the same God amekuwa mwaminifu, amekuwa kimbilio letu na hata tegemeo. Kwa hivyo kwa kila jambo tunashukuru Mungu. So Princess, nataka nikuombe. Nisikia? Tuombe. Ndivyo tuende wapi? Tuende kwa shule. Tuende shule, si ndio? Tuamini na tuombe, si ndio? Baba, katika jina la Mwana Yesu Kristo, ninakuja mbele zako asubuhi ya leo. Baba, nikikushukuru na nikisema ni asante kwa jinsi ambavyo umekuwa pamoja na sisi. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima Bwana, katika jina la Mwana Yesu Kristo Jehova. Baba, ni asante Mungu wa Israeli kwa mtoto Bwana Princess Jehova. Ni asante Mungu wangu, mwanzo anaelekea shule Jehova. Baba, ninajua kwamba kuna mambo mengi ambayo shetani amepanga kupitia mtoto Bwana, lakini Bwana haina nafasi, haitapatikana, hakuna kibaya ambacho kitakachopatikana juu ya mtoto Bwana Jehova. Mkono wako na neema yako Bwana ikaweza kuwa juu ya mtoto Jehova, katika jina la Yesu Kristo Jehova. Mpigania Bwana kwa kila kona Jehova. Huyu Bwana ajapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, Baba yangu Jehova, asione ubaya, maana Mungu yuko pamoja naye Jehova, katika jina la Mwana Yesu Kristo Jehova. Zidi Bwana kuwa pamoja na yeye, zidi Bwana kuwa kimbilio Bwana kwake, na uzidi Bwana kuwa tegemeo lake Bwana Jehova. Baba, ninamuombea Jehova, huyu Bwana Jehova hatakuwa mkia Bwana, lakini atakuwa kichwa Bwana Jehova. Ninamuombea position 1 Jehova. Huyu Bwana Jehova anapoingia shule ya Bwana, huyu Mungu wangu Jehova, magonjwa tunapiga magonjwa yote. Hakuna magonjwa atakayoyapitia, hakuna kifo atakachokipitia, hakuna accident atakayopitia, hakuna umasikini atakayopitia Bwana, maana Mungu yuko pamoja naye Jehova. Kuwa pamoja na yeye katika jina la Yesu Kristo. Ninamuombea katika hiyo kidato anachoenda Bwana, aende vizuri Bwana Jehova, asome vizuri Jehova, mpungue akili ya kielimu katika jina la Mwana Yesu Kristo Jehova. Zidi kumpigania Jehova. Huyu Bwana Jehova atakuwa mtu mkubwa Jehova. Primary Jehova, hata hiyo KCPE Jehova, atakapofikia hiyo lengo la huo mtihani wa KCPE Bwana Jehova, ninamuombea Jehova, atakuja that position 1 Jehova. Hata akiingia secondary school Jehova, ninamuombea grade A Jehova, katika jina la Yesu Kristo Jehova. Namuombea akaweza kuwa wa baraka, akaweza kuwa baraka katika hii familia, na akaweza kuwa baraka hata kwa watu wengine, walimu, na hata kule atakapokuwa Jehova. Huyu hatakuwa mtoto mtukutu Jehova, atakuwa mtoto mzuri Jehova, atakuwa mtoto ambaye ni mtoto mtiifu, atakuwa ni mtoto ambaye anayependwa na watu, atakuwa ni mtoto hata anayependwa na wewe Mungu, katika jina la Yesu Kristo Jehova. Baba, ninamuombea Jehova, ukaweza kuwa pamoja naye Jehova. Aendapo shuleni Jehova, amebarikiwa. Baba, ashindapo shuleni Jehova, amebarikiwa, na hata arudipo Jehova, amebarikiwa Jehova. Wakati anapocheza na wale watoto wengine, Baba, kuwa pamoja na yeye Jehova. Hata ule wakati atakapokuwa na walimu wake, Baba, ukaweza kuwa pamoja naye. Mkono wako na neema yako Bwana ikaweza kuwa pamoja naye Jehova. Nami Bwana kama mzazi Jehova, ninambariki Jehova, ninamuombea Jehova, wise Jehova, ukaweza kuwa Jehova, kumpa nguvu Bwana na kumpa uwezo wa kusoma vizuri Jehova, katika jina la Yesu Kristo Jehova. Mambo yote Jehova na kila kitu chote ambacho tumeomba Baba umekisikia, na ninaamini ya kwamba Bwana unakuja kukitimiza Jehova. Ninamuombea baraka katika jina la Yesu Kristo. Asome vizuri Jehova, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, aliye Bwana na Mwokozi wetu, tunaomba na kuamini. Amen. Sema amen.